Om Swastiastu, makin ide tapi ini mekarie lis dur mengale selepan mangge potong niki 3 tangge menek tangge menek makin tangge tuun makin sapu-sapu ya habis tuh habis makin mekarie jan lawangan dan lawangan sapi dan lawat buah sareng lawat new makin mulai nyait caranya nyait ya sudah.
Mangkin nyait tangge tuwun. Mangkin sapu-sapu. Iki maste sapu-sapu. Iki maste sapu-sapu. Iki jan lawangan. Niki lah makarya lawat nyu. Lawat buah niki.
mungkin mekarieu lawat nyo. Satu, dua, tiga, empat, Mau ngapain, Mak? lima. Niki sampun puput lis dur mengale. Dados angin di biakalani, dados angin di dur mengalani. Niki cuma 5 macam. Makin tarianan ceper isuk-isuk. Maksudnya niki angin membersihkan. Kan ada yang kelihatan. Niki mendaging nasi segau, cendana, niki dupane kan enten durung numbas cendananya ane asli, ane ampun serbuk, tidak ada sangen dupane kan cenane gitu. Cenane, jadi begini membakar, muaste sisig. Niki tepung tawar, niki beras maintuk misi don dap-dap mendaging kunyit. Mungkin lalu di dados angin di biakalani, dados angin di nih tidur mengalani. Perayas itu patah masih aman niki angin. Niki cuma contoh angin di perayas itu sapun ya masih mekarya.
niki sampun puput wastane niki lis dur mengale. Lis dur mengale makarya lis perayaside aman niki masih akehne tapi ngangen busung. Ya niki ngangen selepan. Niki dados angen di biakalani, dados angen di kaleyase, yen biakale angen ke manusia biakaonan. Yen biakaonan angen di manusia, yen kaleyas angen ke dewa. Lamun ngangen biakale angen di banteni muaste biakale.